จิบไปอุเลออกัสนี่สมเลปังอาอันนี้อ่ะกันชาแนลมินไงสักมินเลวทีสักทีนตู้ซงเต Independence Day จิบไปกันบุกเจวานี่ US จู China รุ่นลุยนิยมตักินอัจเจเวเลตาโคเวละ US เล China อินเอฟนะอันนั้นจะจวลเจละอินโดเตปออัจฉวกไม่ระวังติสอยอาหารตัดเล US House Speaker Nancy Pelosi เล House of Representative Member ปังอาเต็น China in อันเริ่มติโลเลอันดูโลจุงอาไต้หวันอันโตนูนิสมเลปันนีนา US House Member ดัง US Foreign Relation ลามาโมพูดตุลกรัวลมีปังอาเตจวน China รุ่นลุยนันนิองฟักนินไต้หวันรำจูนี่จามตูรินอันโตเลตัดทุดใหม่จุง US Congressional ปลายมีปังอาเตจูนิจานดาร์สริคานไต้เปย์คุปุยาซงซัน International Airport อันทรูมา Airport ไต้หวัน Vice Foreign Affairs Minister Alexander ตาเรยีเล Official เทรนขัดินอันลงหัวกาโวินจอมมาลำคาน US ปลาย Senator Ed Markey Democrat of Massachusetts อาไก่รวยแต่จวนไต้หวัน President ไซยิงเวนีอันมัวไต้หวัน Foreign Minister Joseph Wu จวนจันเรียบวชใส่สกิน Taiwanese Legislature Foreign Affairs and National Defense Committee Member 10อันโกมบกกันนี่แห่ง US ปลาย Republican John Garamendi และ Alan Lowenthal California Don Boyer of Virginia State Amata Coleman Reddy Wagen American Samoa Republican เทียน Taiwan รวยตูตะจูรำเวนหิมนะ Security in ซุ่มดอนต้นนั่นแหละมาโม in เป็กต้นนัดทิลเตเลทิลปอยโมดังเตอันสอยปุยังวอชิงตันน่ะ China Embassy จวน US Congress จูวัน China Policy มิลินอันเจตูรันยาเฮตียงอ่ะ US เจดูดานเฮียน Taiwan Strait เวละเรมนั่นแหละมวนนับบรัวอาอมอันดูเหล่าเสียอติลังอ่ะ China รำชุงทิละไอน์โรลันีอติ Senator Markey Officer จวน Taiwan Strait มวนนะอาอมเซลไทยนาน The Taiwan Relation Act US China Joint Communiques and Six Assurances แต่จูวันหิมตัตันยังอติเวทุง Taiwan Foreign Ministry จวน China วางอาแห่งรำเพียลบรัวเสาสางตักการะเฮียน US โรเรลในอิน Congress จวนไว้ขัดดังเลอตานไต้หวันอันทบตัดเจียเลอันเทียนทัดเจียอันติลังเลตาตีอินทุชัวอันเสียมันนี่เฮตียงอ่ะ US Congress มีปอยหมอรัวเต็นไต้หวันอันทบเจียติลังตูระอาหูฮวะไต้หวันรำอันจินซุยเซลเลเฮอร์ฮีไชน่าจวนเอ็งตินมาสอยเซลนะอลาชักชัวรีโลไชน่ารำจันชินบุลาร์ตักชินหัวนิวส์เอโรจวน US politician เทียนไต้หวันจุงจางอ่ะไม่อละอินฟิมนะจูอันติโตปานิตีอิน US politician เขาเตจวนมานี่มาเสียลตักิน November ท่าอันรำ midterm election tour ที่จุงรานาทิลตีอันนี้อติวอชิงตันจวนไต้หวันจู official ตักิน independence รำปัวเนโม China in ฮารุมมังอาอลากอาเบจูอันดูดาลินอันเรมติโลวะ China in อาเบจวนตรันปุยเลชันเงยอันตุมา President Biden ปอยน์โจนัชางอิน China in อาเบจวนกันอินรถหาหลังตีอิน G7 summit อาโลสอยโตอันนี้ President Xi Jinping อาโลลัลนัว China จูอารอนห่วงเต้าจวลตาอันนี้ The Associated Press AP จวน Senator Markey เฮียนนิมินซันเดย์จิงคานเซโอละ South Korean President Yoon Suk Yeol อัมุนุอินไต้หวันอัทอกลุดเลยอ่ะ Senator Markey ฮี Chairman of US Senate Foreign Relations East Asia Pacific และ International Cyber Subcommittee นี่อิน US in ไต้หวันอันทบพลัดเจียอติเจียงนนโดนันนี่อติ Beijing จวนไต้หวันจูอันรำบุงขตะงายินลากเลตะอบเละเงยอันตุมเมกะจุติลาย US in ทบะ Independent รำดังอ่างอันโตเช่นเละรัลทวมทราตัมตักอันทรัลทิงจูอดูโลบุรชีนันนี่
China rama communist Mao Zedong a ho te le nationalist anti general chiang kai shek a ho te Indo chiam na chu sangkha zakwa somli pakwa a topin chiang kai shek a ho te chu Formosa tuna Taiwan thliar kara hian tlan chia in US chuan apomina thopa aveng himzuya ma se Soviet Union chakwang lai le Vietnam war ngong chho awangin US chuan one China policy angin kumsang khazakwa somsari chopa alo pomta a Taiwan ram chu tuna anom dan ngaya om tura ti turin status kwa in rem na asiam puyani China in Taiwan la let tura abe thutlo na turin US chuan Taiwan Relation Act dan siamin ral thuam le economic lama tho ho na tur thu thung te an siam pha ani kumin August ni ya House Speaker Nancy Pelosi in atlo andu lo zia entianan kumsang khazakwa somkwa paruk nulama avoi khatnan China chuan August ni le tang khan Taiwan chu hun rukatangin boruak tuipui leya huan ngalin Indo nun ataka ral thuam thale hol pui ka chin dur na lian ber athen pha hiala Dongfeng DF ballistic missile somle pakhat jet KM zanga atanga sangkhat zanga inkar kap pha aeng chin zuyani tuntruma US palai pangaten antlo zui le kher chu China tan chuan in run luina le in tham lo zia entirna ati thei ome ma se China hian engma an la soi chuak lo Taiwan Defense Ministry chuan nimin Sandaya po khan China nena tuipuya an in rina lai unofficial militarized zone median line antia po China Indo thona somni pani zinga fighter jet somle Indo long paruk te chu Indo mai in pein tlai dar nga thleng khan an la thlok kual rengani ati Taiwan Strait bunmaya China Indo thona thar thaber berchi J-20 fighter jet 5th generation fighter engemozat te chu an la vaki bu hel thlok kual vel chiam reng mayani Scott Campbell Deputy Assistant to the President Joe Biden chuan China chat vel dan chu uchuak tak overreacted ni in boruak ti so sang theile inti thaina le muanna ti der thong thei thilani kumsomruk zet boruak muan tak om thin ti chatu ani US chuan karei lo tea Taiwan Strait a Indo thona le Indo long atir lu don ani ti in China sipai People Liberation Army thil ti chu demin asoi selani Mao Zedong China Vice Foreign Minister chuan CCTV hena one China policy veng him turin le pon lama tanga chawna om thei dang turin le China chuan aram veng him tlat turin du than tur dang anei lowa lo be le chu ati tur dik takani tin China chuan Speaker Nancy Pelosi chu one China policy dan bo chia an puwa Pelosi ero in engti zong ba in Taiwan entran na isolate chu kan phal ngai lowang Taiwan akal zintur lo dan cha tum ringot turani lo ati thung US President Joe Biden nena reporter ten Nancy Pelosi in Taiwan atlo chu ati sual mistake ani em tia anzo khan ama thu tluk na ani ti in achang liam satli ringota Pelosi in Taiwan atlo khan White House chuan tulati lo ti ani Pelosi in Taiwan atlo tur an du lo awangin China President Xi Jinping chu phone in Joe Biden nen rei deuh anin biak tumin mei al manga in fiam lo turina khila China sarkar chuan tu po mei al manga in fiam chuan kan ban chak a hloang ti in vauma se boruak chelutuk a thleng zui talawani kha China sipai People Liberation Army chanchin bu PLA daily chuan nilai ni khan August ni atanga live war games an nei chu hlotling hle a soin 5th generation fighter jet J-20 te chuan mel ma te le ramdang thona ten Taiwan Strait le East China Sea tuipuya air defense identification zone an lo lu lo hriat na tura malak na le eng thona nge an ni hriat theina tura
malak na chi sang te chu a hlo tling hle ani ati Mike Pompeo US Secretary of State lui President Donald Trump pahun lai mi chuan President Biden chu soi selin Speaker Pelosi thilti zong ka thlop vek ran lo ma se Taiwan azing tur lo eng hela lo vau vel le US ti thai zonga Chinese ho trong kam chuak te chu President Biden anep wanga apua Chinese ho ten US an husit le anti vel dan chu thalo ti in Chinese thuvordar propaganda manga US in be ato na chu Biden an aphal wanga ni Asia rama kan thian tha te tan thu cha thalo tak asiam pha Chinese Communist Party ten an du'a an khum tur le American jinna tur alo rel sak turani lo ti in asoi selani heti lai hian China chu South China Sea tuipuya aron voklal len le zela wangin tun hnaya Taiwan Strait tuipuya atak taka indo nun live war game azir chiama wangin US Australia Japan Indonesia le Singapore ramte chuan super Garuda silti code name mangin sipai sanga janga te chuan indo nun chan chu Indonesia ramri nai Samudra Island bula join combat ti in live war game August ni som pati atangin anlo nei ve mek boka hei hi Indo Pacific region a China chet latna dolet na turangai ni in hei hi kumsang hi pakot nuwa Indo nun chan zirna liam berani France 24 News chuan hetianga US malak na awanga Indo nun chan vel hi Chinese media ho te chuan Indo Pacific region a America chuan NATO ang chia lam trang zonga malak na le sipai chak na le diplomatic panga midang thunun le koi be atum na ani anti ni inaziak he super Garuda seal live war game a hian UK Canada France India Malaysia South Korea New Zealand Papua New Guinea le East Timor te poin palai observer an tirani US Indo-Pacific Commander Admiral John C. Aquilino chuan ramsom palia tangin South China Sea tuipuya China sipai chakna thang mek dodal na turin training nayani ati Indonesian Military Chief General Andika Perkasa nen Batujara South Sumatra Province Indonesia joint press conference an nei duna heta hian Admiral John C. Aquilino chuan China in Taiwan laka athil ti le a hual chem tan enin hetianga South China Sea tuipui zau taka har satna athen lo na na ti ani Indo-Pacific chu zalen taka chet vel thei turin le atu langa che thei turin kanin buat sayani ati Indonesia le China chu inthian thatak ni ma se man dewatanga China su khek a enin South China Sea tuipuya exclusive economic zone lau thon an nei ta ani sang ni som kuma China in ma ni dan siam aram hum hal na thu apuan zar khan Indonesia rama exclusive economic zone anti Natuna Island mar lam chu China hian 9 dash line ti in aron green lut tel veta ani hetianga US le asangoi zone puite zinga Indonesia tel hi Indonesia chu en polo thlengse machon thei turin kanin peye ti in Beijing a hriat tirna angai ani US President Richard Nixon hun laya Vietnam War ti chuak hial tua pu thin US Secretary of State Henry Kissinger kumsom kuwa pakua chuan tun naya US House Speaker Nancy Pelosi le congressional member politician ten Taiwan an tlo deuh chen chuan China le Russia tang dun chu US in Indo turin a in buat sai tir ang devasoin he thu hi The Wall Street Journal nena tunkar to khana hril Henry Kissinger chuan US chu Indo tura kongjim zo mek anga soin Biden admin chuan president dang ro rel na ang lo takin mania lalkhot du tu te ro rel na ram tenen in kung kai na le in lai chin na tha anei lo hle ati khovela harsat na boruak
global tension om mek chu America huai tu ten Indo mai thei turin antipun lun chawa China le Russia ne na Indo tura amor top each of war thlen mai a har salawani ti in mimal mingero asoi lang lo Henry Kissinger chuan US lawmaker te chu lungrual takin China laka durum le khau turin phun ma se boruak ti dai le in biak na manga thil chin felna diplomatic status quo ngai poimo turina puta Taiwan chungchanga US le China chuan kumsom nga zet in rem takin hunan lo bang to ni in a soi US chuan NATO ram ni kherlo thian tha aneya Taiwan policy ekpo Taiwan chu Indo chua thuta atran pui theina tura dan siamani US le China hitun lain military technology le economic thila in el phatok peran ni meka ram sang te an lam tanga koibe an tum dan chu turu tak kani China in tun lai thiamna technology lama US chu ram re theizok third world country a ale khal na sato lea tuna po chumilaka ram re theizok Asia ram le Africa khomwal puya an in el na le an in tlan siak na chu na mai lo takani China hian digital infrastructure Africa Middle East le Asia ram te atran puina sa lea internet cable chu 5G siamna turin Southeast Asia Middle East le Western Europe China chuan na satakin malak na alo nei dai to a tuna chu China malak na transcontinental peace cable tia wa chu le thal tumin US chuan malak na tharon nein Secretary of State Anthony Blinken chu Africa le Asia khomwal puya azin kwal zak reng mai ani karkal ta khan Blinken chuan China siam peace cable ti chu in en thak na na man thei thil ti in US in ahran pa in kilometer sing khat le sang sari mel sing khat le zanga somru ka sei Southeast Asia Middle East Horn of Africa Europe thenga internet 5G man thei na turin 6 submarine ware asiam don ti asoya hei hi Biden admin malak na lian tak flagship project US dollar tluk le ding on zaruk sen na tur zinga pakhatania he high speed connectivity hian ram tam tak athun zom don ani he na hi US telecom company subcom ti chuan abuai pui dona US dollar makta duai zaruk sen na turan yang Partnership for Global Infrastructure Initiative PGII tiavu in President Biden an G7 summit nei tuma an soi ho na enga tanga China malak na ro puitak Belt and Road Initiative dolet na tura anti ani Anthony Blinken chuan August ni riat khan Pretoria South Africa to in he malak na hian kun local zel tura na satakin mason na aron thenang China malak na chuan environmental ti chiat na thok tu te dim lo taka chorlui na abuse tele leiba tam tak asiam sakti in China in Belt and Road Plan thui tak a local pui mia to chu asoi selani China chuan Africa khomwal puya multinational initiative akal pui to a ram re theite lon apuk tir trau trawa an ru theilo chuan China thang kama an ok zel don ti na ani China chuan Pakistan le East Africa connecting Europe peace ti in cable phuma Indian Ocean tuipui atanga Mediterranean Sea tuipui athun chama hei hi Beijing chuan Digital Silk Road Initiative ti in the Belt and Road project lian tak noya 6 cable project ani he na hi US National Security atan a himlo tia akhap sakta Huawei technology chuana enkola hetianga China malak na thui tak lowam to hi US chuan anga event thal hle ani President Trump hun lain kumsang hi som nia clean network ti in US citizen privacy le company ta na himlowa en thak na espionage sa thei ti in Huawei company chu Chinese Communist Party le military a ho tu pakhatania he Huawei CEO Ms
mengwang zau phei chu US nen na angin Canada man ania US le China ram pahni inkar point achiat pha hle ani kha US pu na te hi Huawei ero in aphana sa hle thung US Deputy Secretary of State Wendy Sherman chuan kum in mei tha khan Angola ram to in Huawei 5G bang turam te chuan an ram zalen na an thalani ati Zhao Lijian China Foreign Ministry thu puang tu chuan US chuan China le Africa ram in lai China ti chia tatuma hetianga pu na hi thu om zanei lo takani ati US chuan China chu technology a po aron thang duangin asang to hle ti a hai lova ma se cyber security surveillance where tapping ti fe lova apu ani ber ik Freeman One Belt One Road China Power Meet the World ti le khapuziak tu chuan US chuan Africa raba China technology el phaturin thei paling ko a tran alaka a el le angai to ang ati US in Africa raba China chuan digital space le IT a ma alo lana sa to sia anin el chawin mong vom ba ang sekin US chu atran le angai to don ani Anthony Blinken Africa ram zuzin chuan US dollar makta duai zathum man zet building operating data center tu chu Africa ram pum deuh tho sub Sahara Africa tuang tura siamani ang tiin azutiam ve mol mayani Huawei company chuan multi-million dollar data center cloud services turin Africa rama Zimbabwe Senegal Zambia Togo Tanzania Mozambique Angola Mali and Madagascar alo punto a 4G to 5G turin asiam sakdonani happy plan ti hi Huawei ti minthak tu HMN technology anti chuan ayan kolmek ani Xinhua News chuan the Belt and Road Initiative 2030 malak na ngin sumdon na konga te building sak konga te Asia le Europe ramin a chhor tangkai hle to a man laya Silk Road anti kumzabi somhi pakhat huna an tuai tharna awangin kumsang hi som pathuma tanga sang hi somhi pakhat inkara ringot US dollar tluk le ding on lir sang khat voisom pakhat 11 trillion jet sumdon na aom to a investment a ringot po US dollar tluk le ding on zan hi som thum atlingati Leafy China Assistant Commerce Minister chuan China in kumsang hi somhi pakhata ram somhi palia belt zone somsari pakwa siam to a chunga tang chuan economic and trade atan US dollar tluk le ding on somli pathum investment anei ani arammi nanei noi thum singli sangruk anom pha ani ati nimin Sunday August ni som palia tang khan 6 Silk Road International Expo ti chu Xi'an khopui Shanxi Province China a nei tran ni in ram rang somsari zetan tela South Korea Thailand Singapore le Uzbekistan ram te chu guest country in antel ve pokani tunlai China le US inkar boruak thir hian ral thuam mai ni lo kong eng kima anin erin anin chautok taviau ni in alanga US hian China hi atlau lo hle ti ariata China hian trongka in alau lo thu asoi vereng boka asoi ang hian atlau lo tak tak ani chuan hote in indo na achuak mayang ti po atlaum ta hle ani he thu min bo sai sak tu hi pusi ti la rin oma ani